Keblai Pibaro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Berjob ya kanam India's best dancer in Pediang Burom yo Steve haga kat kendai terik. Penbena ke Indian Youth Congress ya ke history ke jingjit dekat Batseng Meghalaya. Penlong ya ke lumpung ya lekai volleyball arjar akusau ha ampati Southwest Garo Hills. Bat lap met yap hajin king duar kesut. Bat mentangin pa syiki Khubor bakam banyak. Ke Jylla ke lepen krek ban Pediang Burom ha ke kat kendai terik mentau benai ya unong job ha ke India's best dancer Samla Steve Jirwa ha ke jingelang ke belebu ban pelong hamadan polo. Ha bekren bekilak pathai Khubor, Khubor penyat bekentup yu Presiden jong ke All Meghalaya Dancers Association badru ke mesan jong Samla Steve Jirwa ke kong Betty Jirwa kilai thu bakatei ke jing penkup Burom yu Steve kalongkum ke jing itu ya ke nam bat ke Burom ke bauyo na kate ke rensan ya kop ke bahetam ha kari. Bunkam man penbiang ya ki tiket flight mo te ya dalam kan mentah badi misan pasan hang ni tinggi dapat ke sukuman si syaba ngina angnut hi mo na ka jing jungi khamtam ya ki pai ba jong ka jalam Meghalaya berkawai magla kwa ba ban i Steve mo kwa ban i ban yo khublai makat tu ki pai ba kila kersan na mentah jong Steve mo te nakaliang jong ikimi jong Steve bat ki bahi yang masam jong Steve te kila yo ban ya keren bat ki production mo na po Sony TV na po ka India best dancer disha kasitom haban yo ban wan Steve mo mai kila ya kun ngin kila jong ngin ya kun di ban ya keren na kila kibir ya ya kun na po production ban ailat sisni ban yo ban ai khublai ya au pai ba jong ka jala Meghalaya berkawai te nakaliang ke jongi nila sim ya kan ka benta ka ban ba ngin penlong ya kan ka jingpen ko Burom ha ni po madan pulo ha ka khat khandai tarek ha ka por kumba ar baji saneng itu te tu sni de kan don kan ka kan don ka jingpen ko Burom mo tengi nakaliang jo iba hek tu indon kat bat ni tinggal petip di kat tu kat ni ki officer badi jong ka department art and culture tu ngila jing tip halo ke jing job jong Steve halo ke jing berkumdor ko Burom tinggal pha jing to ru sa minister ba polling do badi minister jong ka art and culture ban ngila jing tip ru sa iba kermen mo iba kersan mo iba pol ru iba kersan nang ta ngila petip ru si iba snew halang minister deputy chief minister ya iru ngila phas thi ban ngila phas thi ru sa usiam ma konra ki sangma nga khat ru ban ya dalam kat apo madan pulo nakalian jongi ka chen hi nga ya pan krei I program bered kum kolong ka wi katak ban Burom paranong sat mo ngidap ka jingkemen nomor ba ka wi ka digas ke Indian Youth Congress IYC ke kenhun Samla jong ke Indian National Congress ke lepen bena ya ke jingjit dekat Batseng Bhalang ke badon history ha Meghalaya ke bepen ya ke jingkela ke bekrau ha ke jingjit ya ke nong yalam ha ke san perthai ya ke election en pelong ha ke kerdan jong ke yeng dor bar thawan district Bat Jylla da ka thong ban itu ya ke nong yalam ki bathamai ki balapen ki de ki Samla kini ke sinjam kaya hap bat ke jing temu jong Rahul Gandhi u Presiden ke AICC u bekershan ya ke jing pen kela ya ke sinchar pat ba hapok ke seng Kongres khamtam ha ke tenat Samla jong ka ke election ke temu ban penroy ya ke jing trelang ha ke san perthai ke ba ailat ya ke Samla ban thaudur ya ke lawai jong ke san perthai ha kari India Uday Bhanu Chip National President ka IYC ula banjur bakani kerukam trekam ka thawi ka juk ka batmai ha ka san perthai jong kari India ha ka ba kinong yalam gidei ki blajit bet de ki dekhot ka party ka benta jong ka jinglong dekhot jong ke election kan ailat ki briu shimet ban penrung kerteng kum ki dekhot bat ban wat ki nong kershan ban pensuk ya ka jingya shimenta ka IYC ka la pelai pai ba ya ka with IYC mobile app
Kabala ban yo habaro artli ki platform Android bat Apple kaba penla bat pensuk ban soi kerteng bat bandon benta ha kini kejingkala ha kasan perthai. Kini kejing temu kalong shibenta jong kejing ki kaba kham he ha kari ban penchluri ki Samla ban ye shimenta bat ban long nong yelam hapok kasan hima sima jong kari India. चुनाव पदाधिकारियों की तरफ से आज मैं मेघालय युवा कांग्रेस का मेंबरशिप सदस्यता अभियान लॉन्च किया हूँ गारो हिल्स में। और इस बार जो यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप होगा पूरा विथ IYC एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। 18 से 35 साल के युवा हमारे मेंबर और कैंडिडेट बन सकते हैं। मेंबरशिप जो है नॉमिनेशन जो है उनका आज 9 बजे दिन से स्टार्ट हो चुका है, जो 20 तारीख को शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। नॉमिनेशन का स्क्रूटनी नवंबर 22 से स्टार्ट होकर 24 नवंबर को तक चलेगा और फाइनलाइजेशन ऑफ नॉमिनेशन 25 नवंबर को होगा। उसके बाद इनरोलमेंट का प्रक्रिया हमारा जो है वो 29 नवंबर को स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे से, जो 15 दिसंबर को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। हम सभी मेघालय के युवा साथियों से अनुरोध करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी में जुड़े और राहुल जी के South West Garo Hills Volleyball Association ringkat ke jingnya Trelang bat ke District Sports Office ke lepelong ye ke lempung ye lekai volleyball arjar apusau ha ke Khatnriu Trik Naiwieng hamadan jong ki Samla pule ha ampati. Kini ke jingnya lekai kelong bansei ye ki sap ki ye lekai volleyball bapau nam na kini ke than na ke benta ke Meghalaya Games arjar apusan ke bansawan. Khat santli ki kenhun ye lekai Shinrang bat pratli ki kenhun na kaliang ki kenthei ke le shimenta. Ha ke jingnya lekai jong ki kenthei Kemestang ladies kelapau kum kenong job hadin bakalaya kun persya ya ke sangma marak mixed team ha ka ba katachi em marak kala korea ka kusnam best player ha ka jing ya kun na kaliang kishinrang ka Lions Volleyball Club kala job ya ke kenhun ile akai jong ka andra ha ka ba Allen CH marak ulayo ya ke nam kum unong ile akai betbetam na ka benta ka jing ile akai bah jong u kini gelumpung kalapen pau ya baro ar ki sap ki pong jong kathan bat kajing sngow tenat ke banang roy ya ke volleyball ha South West Garo Hills ke balongkum kerensan ke bakongsan na ke benta ki lat ya lekai ha kathan ha ka step Khatnriu Trik Naiwieng arjar arpusau ki pulit ki lalap ya ke met yap jong wei rang ba briu hatra jong ke jingking dwar ksut ke badon Haribhoi district ha ke linti ban net chbhoi rumbang Haduk balapan mi kini ke Khubor empat yo lum jingtip ke babenya ya ke kerteng bat ke jakasa jong uni urang ba bat empat tip setia ya ke dau jong ke jingklat jong uni urang ba Henry la suba ba uni urang ba udai ubawan na ke tamasa cherry blossom ke balapelong hamadan RBDSA naduk ke Khatsan Terik Naiwieng arjar arpusa. Khubor Sinchar District jong ke South West Garo Hills ringkat ke jing Trelang bat ke tenat jengok kai perthai jong ke district kilas dang ye ke jing pen khut chnong ha ke Khatsan Terik Naiwieng arjar arpusau ke betmu bat kentiu ye ke jing pen yaklat ye ke jebok Japan bat ban penyat ye ke jebok Japan ha ke rukom ke babha kini ke jing sedang ke belelam da ke Deputy Commissioner ke Hema Nayak ke belalong ha DRDA Conference Hall bat lay shimenta di ke Additional Deputy Commissioner ki Block Development Officer bat kiwe ki he jong ke district. Kum shibenta jong ke ni ke jingelang lasam ye ki jaka bret jabok la ni ki dustbin hakaling ki school ki jaka jungok kai perthai bat ki jaka pat ba bakongsan ban penchlur ya ke jing bret jabok ah kerukom ke bedai. Kathong kalong ban penduna ya ke jing bret jabok bat ban kentiu ya ke kolshor jong ke jing khot jing suba bat ke jingkit kle ya ke mariang hapedeng kinong shong shnong. Ki jaka bret jabok ki balashna khnang ban penya klat ki jabok ki bala ban pot bat ki bamla ban pot kin pensuk ki pat ba ban shim ki rukom penek pensa ki jabok ka Deputy Commissioner Nayak kala banjur ki jingdon kam jong ka jing shimenta jong ki pat ba ha ka jing pen khot ki jabok da ka bakado ba ka ni ka jing thmu ka kershan ki jing thmu ba kham jiliu jong ka district na ka benta ka roi ka par ka banne bat ban pen bha ya ka jinglong jingman
Lakmi lenti bagani kerinsan kan wan ra shibun ki jing mentoi ha ka liang jing khot jing subah ka district khamtam ha ki jaka babun ki kali kum ki school bat ki jaka jungok kai perthai ha ka jingelang penthamai nongket kam jong ka seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Khasi Hills District na ka benta ka samay tre kam jong snam arjar arpusaw arjar arpunyaw usamla pensyai kharbani ula syajit kumu president Yakate ka jingelang penthamai nongket kam layo ban pelong Haviani Hall St. Peter's Pendang Ring Nongston. Balawan ban sakhilang ru na do president ke FKJGP sengkeme ubak dandi Cliff Kongsit. Lembak kiwede ki nongket kam ke FKJGP sengkeme. Nakaliang jong president ke FKJGP sengkeme ubak dandi Cliff Kongsit. Layo ru ban penbam smai ki dukot bat nongket kam ke isi bethamai jong ke FKJGP West Khasi Hills District. Bat kentukan pamru yaki bikin bu shwa ya kejat benri wakmat bat ya kamalade hadin. Ni kung pinawagam ng FKJGP West Khasi Hills District. Nakamunsin kajisotu basisya. Bat nakamunsin jadliw jadlay. Wikulas kam. Bansyakri hok. Mat nakamunsin ya ke FKJP Bagling ba ke jongka ya gari ya jadun reo ban ke Jylla hi Broadway wat lima Khubor ke jinge bag jinge tunjuk baru Khubor di Malaya no Malayok penyetrilan ban mingkome bagi led palon konsim ibadai way inungalam ibalaraba nagta kaseng FKJP apo West Khasi Hills Shibun nilayayay menteri nagta kabahagayan hakilimlang masalah badro nilayarun hakilimdong insyirot kamtam ang bordan badrulong digi kiba damasateng pagkadai jingamlut kaba nagapos kupor kumunungalam kubala trestom ban ngiru shibun nilayan senran ban penurlong pandawa namta yegi anglut bijungi dihadin kato kene sinam melayo penyetrilan nrei ulwo bedong ulwan kano yaka FKJP yaka yingasem bijungi badru hantam yaka West Khasi Hills bijungi pumuwei mengalam barba mengilang duno awa darah buai dihadiri itu nakaliang kejumi ngerasa undung bangila pekat bangilai bantai kum ke FKJP andrei hak jintin lenti jom play nilayo saywe mengalam intai di tiba cendra berdiri bangkar dihadiri terilang bagi nakaliang kejumi itu Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syikabakot tak haduk bina syambiang kublish pon.